na e hoore ma woni fi andugol on ɗon kadi ko on ɗum wiyata ko ɗum waɗi fayda gando on kam haray mo huli reedu ha ka fatwa ko fi mo andi ko pon mo tawata ko an wiiɗomo yo o waɗu on no dagi ma yo accu no harmi on si probléme yanoyi toon fa rondoto heɗe hadis o rawa Abu Dawuda fillike bi sanadin hasanin e tugande moƴƴere an abi hurayrata annahu qal o filli gay Abu Hurayra fillama gay Abu Hurayra wondema o maaki qala rasulullahi nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man uftiya bi gayri ilm man uftiya on mo fita mana ko wiyete fitugol ko yamirgol on mo fita bi gayri ilmin ko alda e ganda kana ismuhu bakkatu makko on wonay ala man aftahu e on fituɗomo on wa man ashara ala akhihi bi amrin wa man ashara mo sappanike ala akhihi musidɗo mum on bi amrin fiyake yo waɗu ya'lamu harahi mo andi anna rushda wondema peewangal fi gayrihi wona e ɗum ɗon woni kono kanko inna on ɗon kañum yo waɗu ɗum faqad khanahu haray o jampike mo kala faljituɗoma e masala tawi wona noon haray o jampike mo sihimo andinano so anda o majjinorima ko fiya wa tawide har mi anda lina ɗum ɓay hari a anda han no wiyamo anda imam Malik ɓaawo o wonde imam na adi de o wonde imam adi o wonde kam imam yahuno ha yimɓe karamokoɓe 50 seeditanimo joni o wawi jooɗade janna so jaɓi jooɗade ɓaawo jullere o fuɗɗi jannude karamokoɓe 50 e jannuɓe mo e anduɓe mo yananimo si o ɗum fof hare o jaɓaɗo goɗɗo yi ko woɗɗi ari landimo lande 100 o jaabimo 50 o wi imam ɗo ko woɗɗigoy mi iwi o lande 100 mi addi na gooto jeyɗe mo be e landal mum mi ardu e mum o wi ko ɗum ɗo mi andi wo e konno nomi inneyta yimɓe ɓe wo yahu innaɓe imam Malik anda yahu wiyaɓe Malik anda idan imam Malik hersali wi'ugol anda ko idan ɓen karamokoɓe noon ɓe tawata hiɗen andi darde maɓɓe hiɗen andi gandal maɓɓe karamokoɓe 50 seeditanike ɓe oɗo no wawi jaabade lande oɗo no wawi landede ka diina o jaabo so fuɗɗi jannude o landa o jaabi 50 ɗe 56 wi o anda oya maapi kono noon mi innoyta yimɓe ɓe wo yahu innaɓe Maliki anda enen ɗo haray ko jelo seeda ni en wondema hiɗe wawi jannude si masala bugama ɗo wowi ɓe wiyay si ɓoggol bugama ko towoɗade o ɓornoto enen noon si bugama ko wonɓe le ɓen hoccoto fiyo hawre maɓɓe ene amin de komi yii ɗon komi yii ko hunde ka wonde o wakkilo yeddodirgol e jomiraɓe gande ɓen mana inna min kadi ko miɗo jangi kere min nami julɗo mana sa innimo wota wuulu a anda inna kere min nami julɗo sarti wuulugol ka diina na julɗugol ko andugol idan jonnon masibo gon o yiiɗo sa innimo waɗu tawi na ko waɗeteno si bakkatuno toon parondoto no woodi ɓe tawata ɓe fuɗɗoto ɗo masala ɓe landomo yimɓe tato nayo jowo 10 kon woni faale maɓɓe ko ɓe heɓu gooto suusuɗo reedu innowo ɓe waɗu ɓe waɗa si yano e janngo gaɗe tuɓen Allah mene nde ko kaari winomen min waɗa kanko o sorto an sora idan ka diina ta jaɓo wuulu karadiyoji ɗo en nana e wonde masalaji go'ono toon ɗi tawata woɓɓe no wakkili ɓe dasi ko mbuuɗi ko ɓe heɓata ko ka ko honɗum wowla hara hiɓe andi dalil no woɗi ɓe na ɗum windaki hay nokku fi cigarette a nana e darotoɗo no cigarette windaki hay nokku fi teddingol sonnaɓe ɓe na ɗum windaki hay nokku tawa noon nano woniri
ko faale makko o yewti wona ko sharia o yamiri ko sina ɗum be dalil ji ɗin ɗiɗaɓɓe nde toɓɓere ɗo watta yiili e mayre moƴƴa hinde suusa koy hinde suusa iɗen toɓɓere sakkitorde nden e neediji ɗi ɗaɓɓowo gandal haami heɓude al ibtiadu ko woɗɗitagol anil maasi gay geddi ɗi kala ko wiyete ɗum ɗo no harmi siɗa faala gandal woɗɗito qala allahu taala allah daali wattaqullah hule allah wa yuallimukumullah allah andina hule allah allah andina idan manama no faala gandal koyo hulo allah allah okkoramo gandal wallahu allah bi kulli cheyin e kala hunde alimum ko andu wa qala subhana seni ɗon o wiye ya ayuha alladina amanu ko onon yo gonɗimɓe in tattaqullah si on huuli allah yajal lakum o waɗanayi on furqanan sendidirgol goonga on e fenande o waɗante haqqille ɗe no sendidira goonga e fenade idan mana o norɗinante haqqille ɗen wawa andude goonga on gayi fenande o watta ɗon nema goo wa yukaffiru ankum wa yukaffir ankum o yaafano on sayyi'atikum goopi moɗon ɗi wa yaghfir lakum o haforana on wallahu allah dul fadlil adim ko o jomɓural mawnugal e alimamu shafai no tawano e ko ɓe sifotono wondema o hunjotono moƴƴa hakkille makko ɗen hari no weeli haka tawata hari simo janngude gosengo ɗo ko yo suuɗu ɗo wota gite makko ɗe yahu toon o jillidira mana kala ko o janngi nde wotere o hunjiki o yehi ha ñande goo o yehi ka karamoko makko no wi e wakil o wullite makko o wi a komi woni hunjade ko joni ala yeɗɗude fota ko oɗo noon koye wulliti na ene janngoɓe laabi sappo e joyi se hunjo o ko do wotere kanko janggata on tuma karamoko makko wimo accu yeddugol allah o waɗi ɗum e gimɗi shakawtu ila waki'in su'a hifdi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi womi wullitike e karama ko aw waki komi ala hunjade ko yeɗɗi kon o tindinilam komi accu ko boni kon o yeetilam wondema gandal ko annora allah jonnata annora makko o yeddowo wa nurullahi la yuhda li asir annora allah on jonnatake yeddowo no gasa noon buy e meɗen ɗo ngalɗay si ɗum ɗo yewtama tawi woɓɓe hara no hunji qur'an on hara no wadde boneji goo ma ko nottata e muɗum ko yewti en nane ko gandal ngal wona hunjangal ngal wiyete gandal ko huurangal ngal margal ngal wonan nafa wonande jommu ngal tawata ngal no wondi e barki ngal tawata ngal no wondi e barki ko ɗum waɗi haray neɗɗanke on ko be o wakkilo o janga so wattani yili ka ɗaɓɓere gandal jippitare nden wakkila gongol wonde ko annora mo allah subhanahu wa taala okkata neɗɗo hay si tawina o annabajo allah no okkam ndaren hakkude Moussa alayhi salam e Khadir allah subhanahu wa taala okki Khadir gandal ka ngal tawata Moussa jogaki ɓay Moussa andi ɗum kono o wino o ƴettuno kisan njooɓa o hokkiti ka on o wi allah ko onno mi andirta ka o woni ɗon allah yeetimo mande nde o fokkiti o yahi ha o hewtoy ka makko ɓay o hewti kono o wino hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda idan e ndaari e nder qissa on ka a yani wo tawa oɗa no mari gandal ngal Moussa ala ta Moussa kañum tawa no hawnimo ko oya waɗi wo tawa no hawnimo ha o landimo o wimo awa ko ɗum ɗo sarti on jokkat naya landolam hay hunde ha min mi yiyatoma kono arku wo tawa kun ɗon no ngalɗini ɓuuri kuma ka arano o wiye ta nanguitira mi yejjito kadin mum tawi ɗum ɗon no hulɓini ko wi ko waru hoore a waray wonki o wi mi innano a wata muññade o wi ta nanguita hande kadi simi landikema joni ɓay o ari o darnima adindi kono o wi
donc o wiyali ko fiyon ɗum waɗanda o wiya ɓay en heɓali ko ñaamen dara so alandino ɗo joddi en heɓayno ɗo ko ñaamen o wiye en gaari ɗo ko haa ɗo ardude nana a wawali funnude kono ngal gandal ngal Moussa ɗaɓɓi ɗo e juuɗe on ɗon hadirna annabajo ka kanko ko annabajo haɗuno o yawa ɗaɓɓa ngal iɗen mana ko annora mo Allah okkata ko annora mo Allah waɗante kadi haqqille ma yi'a gonga on gonga yi'a fenade nden fenade ɗum ɗo sa ɗoftaki Allah a heɓata ɗo way noon wunjade moɓa gandal ngal kono naɓangal yottinoya e woɓɓe goo ɓen toon naftara ngal tawa angal nafata rubba muballahin aw amisani wonde hiɗa ara yottinana goɗɗo on mo yottinanɗa ɗon nana ɓuuri am wallahi wonde hiɗa jangga e masala yewta yiya goɗɗo goo no wulla kono waɗi o wulli o nani yewtere nde Allah yewtimo nde tawa an guitema no yoori ma pine jangga qur'an goɗɗo goo wulla an hara wullali iɗen mana o nani ko ananali iɗen ko ittiri kulol Allah ngol ittiri faamu o yo Allah yeɗu e hawrodirgol e wonugol e ɓerɗe ɗe wonana en miran ka gandal ngal waɗe yo Allah okku en kulol Allah ko o okkirta kon saabu muɗum gandal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa sallam idan ɗo darso o ɗo gasi haray no woodi ga wonɓe ɓe tawata hara ɓe faala fuɗɗitade gandal ngal ley ɓe tawata naɓaali hari buy ɓe hatojini e fuɗɗanede ley sabu ɗum ɗon mi yewtidi ga fiyo en fuɗɗo darsu go'o mo tawata ko deftere tosokere fuɗɗorten kadi inchallahu taala e alarbaje ɗen hara ko deftere al akhdari fuɗɗorte wallito fi ɓe tawata ɓen haray no gasa hara muutaki buyi ɓe haray nde ɗo deftere no anda ko fuɗɗorde ɓay ko bidayatul mutafaqih ɓe wi kono wonde haray karfe goo no gaara ɗe toowi haray e waɗi programme on inchallahu taala e alarbaje ɗen e oleer ɗo hakkude futuro e gueeƴe halfinen ɗum ɗon amir meɗen on inchallahu taala fiinugol e deftere al akhdari si nden ɗo gasi ɗon e ƴette woni fiqhu al malikiya o fiqhul maliki yaade e muɗum fuɗɗoren deftere aranere nden ɗum ko al akhdari yaren noon doy nde hiɗen gayna on ɗon gayne nga e wawya ƴettude defte ɓe ɓanginanayi en ɗe ɗo ko woni arde ɗo darsu men arowo ɗo on ko honno gandal ngal jangirte ko honno jangirta ko deftere honde fuɗɗorta honde hikkata ɗon den ɗum ɗo wallitoto en fiino ƴettiren escalier on ka gandal si tawi a fuɗɗorike deftere tosokere nden a ƴawri seeɗa seeɗa firo karfe buyi haray hannde kadi a wawiɗe firude sabu ko wonɗa e rewtade kon kadi masalaji buyi fiqhu a wawa e famude e muɗum haray ko teddungal meɗen inchallahu taala ila e alarba arowo ɗo e waway fuɗɗade inchallahu taala haray ko deftere al akhdari on wonde e fuɗɗorde siko ɗum muya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa sallam eɗen ara ɓe maaki joni ɓe hokki lande joyi usade maaki no woodi lahdari on no mari muulu heso yaltuɗo ɓe yeeyamo 10 000 no windita windondi labandi si tawi ella ala tawa fof no wawi heɓude deftere nde aray on menda joni noon so tawi alarba o addora e yoga e majje holla eɗen joni usade en addoraɓe ɓay anda so tawi fof anday kadi way ko 10 000 heɓuɗo feere o addora 10 000 on joni ƴettaɗe e juuɗe maɓɓe siko aksu mum kadi tawa hiɗa mari to wonde goo nde tawata ko o moɗuɗa ani hadafa on koye a wawude janggude wawande jannude goɗɗo go'o aray ko ɗum ɗo woni toon inchallahu taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam joni udite lande ɗe ko jelu makuɗe ɓe maaki ɓe okki e lande joyi naam 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 naam
na na salligi on e tamamu ye on donc ko darsu noon inchallah taala iɗan ɓe maaki façon ji salligi on no yi e façon salligiji boyi ɓe humpa salligi mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam salligino mi sikki si en gayni ɗo mubacharatan ko on mawdu wonɗen arde ɗen mbaari ɗo babul wudu si tawi en accimo ha en janngimo ɗo no gasa o ɓurte faamede no gasa ko darsu ɗiɗi wonata hakkunde meɗen ɗo e ma darsu tati hakkunde meɗen e babul wudu si tawi ella ala accen ha ɗon hara en nabidoyey ɗon nde wootere ha si tawi ella ala ok en gayni on ɗon aren gossul arenta yammum ko kanji fuɗɗoraɗo inchallahu taala ko deftere ɗo ko ndi ɗo kam o kaddima wonde ara babu arano on ko babu tahara ko on o fuɗɗori deftere nden ɗo kitabu tahara idan mawdu arano on babul miya wal aniya ɗi miranji ɗin e ndiyan ɗam neediji huntugol haaju ɗi hikkoɗo mubacharatan fi asuranu gosagol kañum e sunnaji fitra ɗi hikkoɗon babul wudu inchallah naam naam waleykum salam wa rahmatullah naam mi faamaali naam mana ɓe landi e ɓeru neediji ko hollaɗo kon sino toon neediji go'o ɗi tawata jantaka ɗo taban haray e kala wonɗo wallifaade koko o tijji kon no ɓuri himmude o jantoto no metti fi e deftere waɗande ihtisar yo nde moftu ko landa ko fof ko fi ka ɗum ɗon fopp woni to wo juutay feere o ala kono noon wono misal wigol ngol ko ɓe fewtukol qibla yo andinoma tawa e neediji ɗi waɗugol halaka so wiyama halaka haray woɓɓe wawata fewtude qibla par ce que so fof fewti qibla haray gowna konti haray ko mbadde julde nde wawata wonirde haray ɗon ko e hoore saffeji idan joni noon janggowo on e jannowo on no tawa ka ɓuri moƴƴude ko hara ɓe fewtoniri fi sururi ala sururi muta qabilini idan on taqabul ɗo wona ala chakli da'ira donc haray tawa ka wiyatake neediji ɗi ko ɓe on tigui fewta qibla mais wonande wonɗo janngude qur'an ni no tawa e koɓe jantoto ka neediji on tigui laɓɓintino yo ɓorno coñci moƴƴi yo waɗu parfum si tawi na sonnajo siko sonnajo taw hara o yaltidata e ɗin ɗon coñci ko yaasi mana harana ka duɗal o woni yaade ma ka juulirde si tawi ka suudu makko mo wawi wadde ɗum ɗo fof ko hon ɗum ka teddingol deftere allah nden o jooɗo o fewta qibla ndehimo jangga idan mana ɗiɗo ko neediji ɗi tawata no janta e nokkeli go ko janggol qur'an kono firta wondema e gande ɗen fof haray ko ɓe o tigui warrini mais ko qur'an e ko hadis min mbawa teddingol ɗin ɗon ɗiɗi mo wawi warrude no fewtugol qibla amma noon kadi darsu kay wona janggede ɗon haray ko ala chakri halaka wonata o ɓuuri e mannaɓe hada wallahu alam naam naam no joli wondema dargal ngal ko e jumare daroto hada sahih naam ɓe lamdi tawi manam ɓe lamdi fi du'a ul istiftah ko hombo joli e janngugol ɗon haray no joli ɗon du'aji ɗiɗi du'a go'o mo ɓe waɗayno ko farilla e ko ɓe waɗayno ko naafilo du'a juutuɗo e oɗa ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk si tawi on tigui wiya aoudu billahi min alcheytani irrajim naam simo janngude qur'an o wiya aoudu billahi min alcheytani irrajim bisimillah rahmani rahim ko woni ɗum ɗo fof o sownitoto
o fuɗɗo noon ewnagol ngol ka alhamdulillahi rabbil alamin mana janngo o fof janggay kala janngo fatiha jangge bisimillahi rahmani rahim ko suuɗowo e feññinowo donc sunna o koye wi audu billahi min alcheytani irrajim bisimillahi rahmani rahim suuɗa ewnoɗa ka julde feññintede ila ka alhamdulillahi rabbil alamin hada wallahu demaki landa o sakkitoranga ɓe landi si tawi no dagi salligagol e douche andano ɗo haray douche interne no dago salligagol to ko woni waɗata du'a o nder ton ko so yalti waɗa du'a o bisimillahi on kadi ko nde hiɗa naata ka hurgo wiyatama ko fi hon ɗon douche interne on no moƴƴinirano so tawi kono haniri noon a tawa e hella nokkure huntirde haaju wiyete ñawore mayre ko ñawore ko haaju huntete haray si mo naatude o wiya bisimillah o ardina koyngal makko nanal ngal nde himo naata so o naati o woɗi golle makko e fof nde himo yalta o wiya o hufranak o waɗa noon du'a si tawi o salligike du'a o kayas ko fi no anda nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam eko sifa kon ɓe lootike longal konto longal ngal lootete ka hurgo idan ɗum ɗon waɗata kono ko wasina ka toon joni noon ngol longal ɗon